nali nambaire yapasula akakondo akolwigi yangira yanevumba yabaninze yakoba ati tokubandulu nakoba nti ye muningirire kunditeraki kati tokubandulu yangemera yalo muno yampanga amagulu yabaninze kyemukola kirungi no okuba nga mwekuumira ku Wawa Media nga mubona emboozi daife ku YouTube. Nze Yolisigira Yazid. Amawulire getulina olwaleero ganaku amawulire ti malungi. Tukyayire ku omukaire ono dada wa myaka 95 bamweta Sitamiri Kafuko wabula nga ono ali mu bulumi waliwo omusaadaka ali kutegereka eyamutuusaako gwa buliisamaani. Omukyalo ono dada Kafuka atukobeire nti yali alambaire mu nnumba ye kuba abeere waka abawo yenka abaana abasinga baakulaba ajaye bajja wanaabawo yenka mu nnumba wabula ebiseera eby'obwire byatuuka eriyo omusaadha era yamena olwigi yawula bwire ng'omuntu amugwaku yatandika okumukolesa ebintu ebyensoni kyamubisa bubi kuba atukobeire nti kasooka omusaadha waafa emyaka gisoba 50 abeere ng'ebintu bye tabikolangako wawulira gana alina okulumizibwa mu bitundu bye ebyekikyala embavu dino daakosebwa kuba omusaadha yakolesa amaani mangi ino. So nemboozi yetubaleetere abakali kusubscribinga mujje maiso n'okusubscribinga YouTube channel Wawa Media. Like and share our videos. Wawa Media. Wawa Media. Your best YouTube channel. Wawa Media. Omukaire ono Kafuko Sitamiri wa myaka 95 era nga omutwe gwona wogubona gwidwire envu ekiraga nti muntu mukulu muzeeyi asaanira okuweebwa ekitiibwa wabula nga bwe tubakobeire nti embeera yalimu ti nnungi. Eriyo omusaadha ali kutegereka eyamulumba obwire mu kayumba ke daisaawa nga ina daabwire yamugwaku yamukolesa ebintu omukyalo ono byabeere nga amaze emyaka egisoba 50 nga tabikolangaku era nga wowulira bino dada ono bamuyuza wansi tasobola kugemerera maine buluvainama lwa dakiika 10 amaine gamubitamu akaisa maine bakayuza embira yalimu saini bamuniga bunige wansi oti mwana muto wabula nga ekyaliwo nti bamugema bamutusaako gwa buliisamaani. Ndi Yolisigira Yazid, mwebale kwekumira ku Wawa Media, mwebale kutuwagira nga mubona emboozi daife abakali kusubscribinga musubscribinge. Sitamiri Kafuko omukyalo ono aba ku kyalo kya Kabayingire mu igombola eri ebuwaaya mu district ye Mayuge era nga kikobebwa nti nga enaku d'omwezi 6 omwezi guno gwene yali ali mu nnumba ye nga alambaire. So saawo dali nga ina edobwire olwigi lwe lulimu ekituli walusiba tirunwera nga akayumba wokabona kali mu mbeera mbi olwigi lulimu ekituli. So yali omusaadha akali kutegereka ku maina ge yeda yabisa omukono mu kituli yagenola olwigi yamena pata yamuyingirira. Omukali yajja okwira engulu okwezinduka nga omuntu amugwireku. Omusaadha yamugwako yamukwata tokubandulu yamugema
amamiro n'omunwa deni yawenola engoye dasulamu yadiwenola yamugema ebigere bino yabisitula yabitooti ku mutwe kwe. Omukaire bamugema ebigere nga bamaze okumugenula engoye ebigere byabene emberi oti yo ku mutwe male omusaada ono yamutuusaako ogwa bulisamaani oba ogwa rape era nga omusaada ono yakolesa amaani mangi ino kubanga omukaire atukobeire ati omusaada yalina ekifuba nga kinene era yalingira musaada nga alina bigi kasava kuba omukaire akobye ati yawulira ekintu nga kinene ino nga kijeeyo wansi eyo yamukozesa. Omukaire ono atukobeire ati omuvubuka ono bwe yeyingira enumba yambuuza ati iwe niwaani? Omuvubuka kyera omusaada ono kyeyayiramu yamukoba ati toyogera. Yajja ku buliri omukaire yagezaako okwenda okuwanaganayo okwetaasa aye amaani nga matono yamugema amamiro ni mukanwa yatandika okumusobyaku wabula nga omusaada ono yasobya ku mukyalo ono yakolesa amaani mangi ino agavuira ku daada ono okuba nti bamuyuza wansi era nga wetwogera wano akaisa maine kakutuka tasobola kugemerera musulo oba maine. Tubaire naye mu interview aye nga buli oluvannyuma lwa dakiika 10 asituka yajja yafuka era ono waliwo okusituka ajja okuvaawo nga wabolereire amaine gamubiseemu. Eyo nembeera ng'otwaire ku kino nti bamutuusaako obukosefu nti bakutula pata edamaine eboodde okufuka. Omukyalo ono n'embafu de baadikosa kuba omuvubuka yamugema yagema ebigere bino byombi ebibiri eby'omukyalo ono yabiiza itale y'omutwe embafu. Omukaire yawulira nga embafu divaamu enkonoka ebintu byalwirwa okolaku. Omuvubuka omusaada eyakola ekintu kino tutwidi lwaki yabisa ati omukaire kuba ng'otwere ku ekyokuba nti yamugema bugeme. Kabiri ekyembi nti sitayiro de yamutaaku ng'amugema da sitayiro nkakalino nga disaana kivubuka bantu bavubuka denda bagala bato kuba ogema ebigere eby'omukaire n'obigenula n'obiiza ng'eno ku mutwe embavu dino. Omukaire atukobera ati embavu daakosebwa yawulira nga ebintu eseno bya Katonda yawulira nga embavu livaamu enkonoka. Ono yamukozesa aye nga alikozesa amaani mangi ino ate omukaire akobya ati omusaada ono yalinga munene ino. Omukyalo ono amaze emyaka egisoba 50 kasooka omusaada waafa nga takola ku bintu bino. Daada Stamiri kafuka atukobeire nti binaabeire nga yabyesoni nga yabivaaku kasooka omusaada waafwe era abaire nga wansi yaira oti mwana muto nga yafunda wala wansi ali oti mwana muto. Ayono omusaada yaida yali munene ino kuye ate amaani ge yakolesa mangi ino. So nebyatuka ku mukaire ono era nga omukaire bwamala okumusobyaku
omusaadha ono yalumuka yafulumamu yajja yagemeramu omwana yalumuka omukere yakuba kwewondulu yafuluma mpola mpola ng'aligegeituka yajja ku mulinaano yabakoberaku atava kuntusako gwa bulisamaani aye nga n'okutambula tatambula bulungi era mulinaano awo kiyakola yasuya amaadi obwire obwo yatandika okumuniga bamuniga n'ekiwero banange eyakola kino asaana kubonebwaku. Nali nambaire yapasula akakondo akolwigi yangira yanevumba yaba ninze yakoba ati tokuba ndulu nakoba nti ye muningirire kunditeraki kati tokuba ndulu yangemera yala omuno yampanga amagulu yaba ninze yampuma kutima nti yamala ebibye yafuluma yamana kugeyabitira yajja nava wano najja wamunange oyo agiire okutolayo embago nakuba olwigi ozi muna ati ki olwaire nga bwolwala kwidukana nakusesema nja kutwala wa Jeffrey nti be nti onaidio kuneberekaku kunkozesa ate ayemperana nti alumwike zero nokuba mukamunumba naide eno yasuya amaadi aniga wawona ekyo twaire eno era yaniga. Tukobere wafuna buvune ki okwalumirizibwa otya? Sinaluzima ino nalumizibwa nabalagalwa ino nga anjire ku bubi kubanga emyaka gyemaze tinejo ti mito mikulu ino era nalira ino munaga ati leka nkunige leka kulira ngaye ndikugulira bubi ino era nepelano embilizi muno mwibere era mukanu maino. So dada tukobere kuku ono yagema osobola okuba aliwo nga wamutegeera kuku? Basusu byaye batisenza kumutegeera. So tukobere kuku dada embeera we yali munumba yali etya? Tukobere ku yali musaada mukulu ino mutona ino soko olinde musaada mukulu ino mutona ino de tukobe n'amaani ge yakolesanga gali ga kifubuka ga basaada bazeezeeyi nga ngeri omuntu oyo yalinga munene wa kifuba kinene nga nabonanga ekifuba kinene ino nero yakozesanga byona binene yakolesa amaani manyi ino. Olowooza dada wabeere mazenga myaka emeka nga tuwegeita mu soko linde wabeere omaze nga ibanga ki emyaka ng'emeka era buti kino kyakukosa kitya? Nze emyaka mazenga myaka mingi ino nga tigibukolebwako nga banange nga bafa bandeka gano era emyaka gyona gye bamaze magombe kati embeera gyali mingi namusangamu yafuna nnyo obuvune wansi kuba oli yamukosa namugja eno namugattulula paka eno emabega okumukosa kwe yamukosa kati ne waali awo waali bwalwawo okusituka ogenda ofuuyisa bogaba gamuyiseemu namumenya eggumba lino ery'omubbeere era eryo eggumba kati akaaba ekiro kyonna teyeebaka mu nnyumba omwo okujjako okukaaba muyingira we muti nagenda ku buliri n'atandikirawo eggumba lino nejjo yagenzeeyo ne bamukwatamu eriyo omukyala akwatamu n'amukwatamu kati era abadde ng'ali wano ali kusonda ate agakuuma atuukewo bagende bakole ki bamukwatemu byebyo ebintu bye yasinga okukosebwa. Lowooza poliisi ekoze kimala okubayamba? Nedda poliisi terina kyekozeewo olw'ensonga bwekuba bajja wano omuntu yabalemu okukwata n'essaawa eno bakwata akagoye k'omukadde oyo ne bagamba nti kati saawa eno olusu ng'ebigere byoli bibyabula batuwa akagoye ke yali ayambadde oli okusobola okubeera naye nenkateeka mu kaveera nenkabawa ne bagamba nti mu nnaku ezitali zaawala tugenda mukwata kana akagoye ko kakajja tumala
tujja kuwunyiriza olusu olw'omuntu oyo tumukwate era bwe baagenda n'ensaano tebakomangawo tetufunye buyambi bumala kyokka ng'ate omulwadde waffe ali mu bulumi obutagambika naye tetulina buyambi bwonna kati awe tusabira alina ekisa w'ekisa yenna n'abannamawulire. Omukyalo ono atukobeire nti abantu be bamuyamba bajja balipotinga omusango ku poliisi ey'ebuwaaya kwigombola oluvannyuma bajja ne ku poliisi ey'emayuge wabula tebayambibwa. Omukyalo ono ng'otwere ku nti bamumena embavu yajja mu idwaliro emayuge bamuta kumpeke ku makerenda agagatangira akawuka ka sirimu nti baba bakutuusako gwa bulisamaani baba bakurepinze omira eddagala waliwo kufuna akawuka ka sirimu oyo akugemye bw'abanga alinako oba tokafuna. So omukyalo ono daada bamutwala mu iddwaliro bamuwa amakerenda agayambaku okuziiza akalwere ka sirimu era nga galikozesa wabula nga abantu ng'emukidi nti amakerenda gano g'amaani no genda kulya kuba abantu bakambwologota n'okola ki abantu be batukobe nti gamubisa bubi aye lw'okuba nti baavu azira kyakukola adaga n'awandi amiisinga atyogamera kuba nti gamutuusaako obulabe bw'amaani ku bulamu bwe. Ayo n'embeera eyatuuka ku mukyalo ono aye ng'ekiriwo nti kasooka bamugeme aba bamutuusako gwa bulisamaani kati wiiki namba poliisi ey'emayuge ekaali kugema musaada ono yakikola. Poliisi ekaali kugema yakikola omusaada akaalira ku nsiko akeeyinaayina. So daada asabye abantu abona abasobola okuba ne bamuyamba bamuyambe aboneke nti afuna obwenkanya bagema omusaada eyamutuusaako ekintu kino era nga mu nsonga ndala asabye bamuzirakisa bamuyambe nti munaku alina ak'okulya kwakona amutwalire alina eddagala lyona ery'okukozesa amutwalire n'akasente akamubeesaawo kubanga n'embeera enumba yeri mumbi olwigi lukaalimu ebituli era abantu bali kutya nti eyamutuusaako ekikolwa kino ekya bulisamaani asobola kabiri okwira yamusaanyawo ng'agezaako okutoolawo obudulizi